Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan buk chewa November ni som ni le pathum mania he thu kan buat sai hun hi November ni som ni pahni zanlai ani awangin kan thu thar tar lana hian ani hi November ni som ni pahni anga soi kan nei zeu zewa ngai thatu te le lo thlir tu ten kan hret hiam don nia tun chuma hian khovel mun rang thu thar bengver tak le mak tak te kan ngai thla ho dona ruang dahna freezer darkar sari anda to chu aron nung le hlol mai Moradabad Uttar Pradesh thil thleng hi adang lam khop maya Times of India in atalan dan chuan mit thi ruang dahna freezer darkar sari anda to chu aron nung le a damdo ina thok tu te po angai na helwin an hoi hai hle a achung te ero mit thi su na an tra na mit tui chu lom na mit tui na thak ve thungani hepa hi aming chu Srikas Kumar kumsom limi ania electrician ania Moradabad an na thok ani ninga ni kalta khan motorcycle tlan chak takina suta wangin district hospital da ania ninga ni zana chuan damdo ina duty doctor chuan athi thu puangin atuka postmortem turin ruang dahna freezer anda lut veta ani ruang dahna freezer hian darkar sari don layan da man to a chuta chuan achung ten autopsy ti tura an rem ti na lekha a an ming an zia main aruang chu ama Srikesa ani nge yamti police ten an enfia le angaya chuta chuan an mo madubhala chuan Srikesa chu achetlatin a hretatlat maya an hanbel chian chuan alo la nung reng mai social media lama video adar na sa hle a chuta chuan madubhala chuan athilo na samai engting nge hetiang hi athlen thei ente u thil engemo asoidu ala tho ati ta chul maya abula omve midang te poin doctor le police ron ko wat ruti in an phek boi zuita ani Moradabad chief medical superintendent Dr. Shiv Singh chuan emergency medical officer in damlo hi jingdar thum vela atloa chuti lai chuan alung phuwa om to lo voi tam tak a endik ni in minthil chu wangin athi ti in apuang ta ani jinga police team le achung ten aladam ti an kha chuak ta ani ti in he thil thleng hi an chui chian tur thuwa soyani Dr. Shiv Singh chuan hetiang thil thleng hi riat tur wang tak ni in a soya achan ni thei om chi rang a soya achang chuan doctor tan mi an thi thu hi puan a boi thlak tum ma om ve thei entirnan suspended animation te a oma chuta chuan an tak sapeng poimo rang alo chol thupa an ma ni thi si lovin chutiang huna chuan hetiang hi a thleng thei film khurlo wang chu ati ngot thei lo report rang kan ending ma chuan ati hetiang po hi ni se ruang dahna freezera darkar sari om to chu dam chu angai na om lo turangai ania guidelines ang chuan ruang chu atroi mai lo nan freezera da tur ni in awo zong po degree som noilam ani tlang pui ma se electric current ren chem angaya wangin freezer hi an off zeu zewa chu chuan anun achan himpo ani theyang madubala chuan police ten kan chung ko member pali ruang en dik turin min kowa katel ve a abiang ka khoya jijaji hei hi vain an pasala u naw mi pa te an ko na ani jijaji ti in ka kowa chuta chuan apang ti alum ti ka hreta a ala tho ti ka hrengal bok ti chuan ti har tumin ka kowa madu kani a karon kan che ani katia chuta chuan ka biak na arhiati aron lantira police te ka hrila doctor kan ko tangalani alo dam reng ati Kumar hi freezer atanga anlak chu anuwa miruta damdo ina da le ngalani a adin mun point thatlam apan zel ni in an soya biak thei alani lo na in doctor te chuan din mun la oma a om to lo thu min hrilani ti in madubala chuan a soibok November ni somni pakhat zang khan California Bay Area Nordstrom store designer thom no thatak tak te chu
ruk ru geng rual somriat ten sky max vua chungin an roka he dor hi sikon somruk chungin an rok ruak vekani Walnut Creek Police ta chuan he ruk na inrol mi pathum hi an mana mi pui ta chuan San Francisco District Attorney Chisabodin an dem hle NBC Bay Area reporter Jody Hernandez chuan ruk rual somriat zat hian an thil ruk te hi kar somni panga a an no khat tlat lai video in alo la mana Democrat ho defund the police ti aw lawang hian America ram hun ranga gun violence in pong tha na le in rok na a hluar hle ani US chuan China in vai vung zel dan angai ati US Indo-Pacific Command head chuan United States le atho puiram te chuan China sipai chakna lama in lalian zel ma chon turin chet an lak angai thua soi Admiral John C. Aquilino chuan America chuan Indo-Pacific in hong le Zalen aum zel thainan ma alak zel tur thu Halifax International Security Forum nei na asoi Chinese ten enge an soi kan enfi angai President Xi Jinping a chuan asipai te chu kumsang ni som ni pasaria United States ne na military a in tuktlang man turin ati ani ti in Admiral Aquino chuan asoi US le atho puiram te chu international watera thoktangin rang taka chetla thei turin anin rin rang angai ti in a soibok tun naya Chinese military te chuan Taiwan thliar kar bul naya Indo thona atirlut fawa Taiwan hi Beijing in aram bung anga a chhal tlat ni in trum tam tak atulani chuan tharum mangpo a au mai tur thua soi to thinani kar kalta khan Chinese Coast Guard long te chuan Philippines long supply phur South China Sea tuipui in chu laya kalmek chu dangin tuin an the bokani China chuan South China Sea pumpui deuh tho aram anga chalin hei mai ba ka hian soal pasari lai missile protected island a chuin helai bialvel aram anga a chalna atinget zual zel bokani President Xi chuan foreign policy khau tak nein military wing People Liberation Army chu ati chak tial boka United States ti lawa khovela military budget nei lian berni in submarine stealth aircraft le ballistic missile nuclear warhead kengtel theite asiam mek bokani ral thuam siam konga ma an la chak tak zetani ti in Admiral Aquilino chuan a soibok US le atho puiram te chuan Indo-Pacific tuipui Zalen le in hong free navigation le rule based international order a om ngei theinan ma an love zel thunga US malak na hnuaya hian Japan Australia le India te po talin kat ti in an thok hawani kat hi China in helai region thunun atumna chawlet na angangai ani Britain le France le ramdang te point Indo-Pacific region hi an ngai ven na sathar zual boka a che vela ramdang te nen joint military exercise an nei fo bok kan velu le Zalen kan du na hum him tumin kan be meka heng te hi tundin muna der thong takin a om meka ni ti in Admiral Aquilino chuan a soibok Zalen le in hong nge mi pakhat thu nei na le in khar Indo-Pacific hian a khoi nge adu zok ti in Admiral Aquilino chuan a soibok Halifax International Security Forum hi kum in nen tum som pathum nei na ni in Western Democracy ramatangin security le defense official te fuan khom na ni in Halifax hotela mi sang thum velten khun khan taka soi hona an nei thin na ani US President Donald J. Trump chu mixed martial art taekwondo a black belt honorary pe kania mixed martial art levela ni na sang ber 9 dan black belt pe kani zirtop ni liam ta November ni som pakwa khan US Florida a kumsom sari panga upa Donald Trump nena he choi moina hi phujiak nen hlan ani a he choi moina hi kukikwan taekwondo governing body a president Changlai Lidong Sup chuan Trump nena hian a hlan ani mukikwanin ata lan dan chuan Trump chuan
honorary dan certificate adong chulom om ati thu soin taekwondo chu mixed martial arts zinga ma ni mimal in hum him na thatak nia a riat thua soilang bok a soizom zel na Trump chuan US president ta na than non le ani huna taekwondo suit adon chu White House a hak tur thu South Korean newspaper donga ilbo chuan ata langani hemini vekhian Donald Trump chuan tual tha thu buai ormek tu Kylie Rittenhouse thiam chantir ani chu alom pui thu athon kal bokani mei chanau pang kumsom pathum mi chu apa rual zeta upa kumsomli pariat mi pasala nei luitir ni in arual pui leka upa apasala fa te chu enkol turati ani zui bokani khovela nam rang rang te hian ti dan le kalphung kan nei thewa kan ram le nam zia rang te po hi ain anglo hlom viau rengani Philippines Mindanao a chuan mei chanau pang kumsom pathum mi chuan a aya upa kumsomli pariat mi pasala aneya hemi tanu pachan chin hian social media lama thom anei lian le ma ni aya upa tak mai pasala tan anei pi lama mei chanau pang kumsom pathum mi chuan an chung kwa a mo phurna alak baka a pasala fa te zong zong po a enkol a tul dona nu ni na din mundik tak chu akawa ain ngat dona ni herian metro ina talan danin mei chanau pang kumsom pathum mi le lo nei tu Abdul Zak ampatuan kumsomli pariat mama sapano khuwa cheng te hi muslim sakhoti danin anin neya mei chanau pang hi Abdul Zak nupui pangana turani nge nge a mei chanau pang kumsom pathum mi in chung komo phurna zong zong akawa atla tur chu a hu phur om don hle ani mase he thil thleng hi Indonesia rama chuan thil thar ani lem lova mei chia le mi pa kum upato tak tak te hi anin nei fo ani Abdul Zak chuan afa tarual mei chanau pang kumsom pathum mi nupuya anei chu a hlim thu le kumsom ni atlin vele anfa pakhat na tur nei nge ya du thu soyani tundin huna chuan anupui hi zirna lam hoya akai huai tur thu soya zirna kong thataka azo masak chu adu thu sam le thilpoi mo berani thu asoi bokani an chen na in chung rondeng dot tu lungman to US dollar million khat le point riat man chuan ni khat thil thuwa mi hausa ton to a chua der mai Indonesia North Sumatra akhosa Joshua huta gulung hi mithi kuang zortur siama sumdong thina ni a adin mun chu chuti ema o omle tha ani bikinari nomlem lo ni khat chu wan nei thak deuh mai in mithi kuang siama avir boi mot mot lain anna tho na in chung zon tak chu van sanga tanga lung lo tla chuan aron deng nging loi mai Joshua hata gulung chuan an chen na in ron deng tu chu trek la in khopuiri na satak asiam nia nga in atira chuan a hlau thong angreng hle ni in dasan hne na asoi tual chung chanchin bu kompasina talan danin hata gulung chuan an chen na in chung ron deng nging dot tu lung meteorite kezi ni le gram ni velari chu amu in achara alung po chu alung ther thar ni ina soi New York Post ina talan danin he lung chang meteorite hi kum billion li le point nga zeta upato ani thuwa ta lang he lung man to chanchin hi social media lama post ani nu in mi ta khiata a chanchin chu atar zui ta a lung lama mi thiam Jared Collins chu thilom dan thli thlai turin an tira lung man to ani nge ti nem hetin US a million khat le point riatin an leita ani tuna hian he lung man to hi Center for Meteorite Study Arizona State University a da that me kani pawan nei Joshua hata gulung chu ni khat thil thuwa lungman to chuan mi hausa ton to a asiam ta derani